la no right no gwasama te kon ke report to banling gwasama ke jalarama gor jano de ke nyoga yekel kan kono ni ammi jiram jidit ka noro 9 TV channel gor jano gender subscribe ke notification bell de jotwan ko mite mi bare gwanda chamala shube ke jin bana mandana le ro gwasama bana jeling te kon ke report de kon ke link de kon ka match report ni amman gora ba nyoga yekel da la qui commissioner la jotwan commissioner la jotwan la commissioner dung Mayut County sikondi ala ngajen no jen chaade kamrar ketijin report ni am ba nyoga yekel ga kuida shabara ranjen te ga jom cha kulat gwasame mu gorbo ko nyoga yekel first di alte chanang rete jen ka blue house ka juba gwade chaje peltin chawre which ka malakal ka dol mi cha dol ne jen gwade danete kwangchoralite kwara ka korga mi chajo ganyen o jen she SPLA ayo she join pinda ka machar take a WhatsApp message to charge ti lade kum jor keke and then shoje let ko jene baje joj no joje charge ke jene cha yene je lo cha yere which ka juba mi cha nan ka blue house antam je joje gwano mi charge lu ka content pai wo charge lu ka blue house lo chelo ngot lo ayena che bra che dem ngai kona jen nan gwade dane charge joy ke je chele tiete la ram mo mi cha pa inka gwade la commissioner no ngai kondiala okay gwasame ka warga mi cha gor be nyoga yekel warga man gor kwera pai kwan la kwera apenal ni Jacob dollar ka warga mi cha gor njen cha goro nena lifting the suspension of commissioner of Mayut County Apnal State allow chicken tie dane cha lar jok cha je wikeje ko cha je suspend by the way no lo chala do jen tuoge ka kanindi ti ka order mi cha to jen gudu chal ka me Jacob dollar wa cha lar jotwan Mayut County Commissioner ka Apnal State mi bakwen nan warga ameni kel kiya let me just simply read it and then manakula recommend an order okay this order shall be cited as gubernatorial order number 2/2025 for lifting the suspension of commissioner of Mayut County Apnal State and shall come into force on the date of its signature by the governor. In exercise of power conferred upon me under article of the Transitional Constitution of Apnal State 2011 and in reference to Presidential Decree number RSS/RD/J/356/2025 dated 3rd October 2025, I, Jacob Dollar Root, the Governor of Apnal State, do hereby issued this gubernatorial order number 2/2025 for lifting the suspension of Honorable Ler Jotwan, Commissioner of Mayut County, Apnal State. He has to resume his normal duties with immediate effect. Issued under my N and the seal of Apnal State government of these 11 days of the month of November 2025. Jacob Dollar wrote, Governor of Apnal State. Warga kwini yeme jen warga dana cha gor Jacob Dollar. Gor Jacob Dollar ka gore je la kaluide ke Honorable Ler Jotwan Commissioner my wuten wo kom be nyok mutugo je no ka warga mi cha gor ka changa joka pai wel ron kin dangro jan dangro de dich
Jacob Dollarut wa che larjo tuan che nyomulu je gwasde ala kwar dung ke Maiwut County Commissioner chit ka gwade dane cha yen ke je tele kwar ma cha kwan right now cha je lo rei lade la wo cha la commissioner tama che commissioner che nyomo ko je resume chit ma cha lingwas me so da la jen leran nyam lera de dien gwas me menu content chana right ke ku ma spelayo bana kulo gotin koken kuma spelayo chala do ken chicken commissioner dangwan chicken ka kwan kan commissioner dangwan to kwan kan kare we ke unit state jen gwa dan kwan ketin karam dan wati ka long ke kwan ne titi wuda shalka me Nathaniel Yet Perino share order she jitop no cha kwardang wan ka kuma spelayo cha ka kwan ka unit state na me chala do jen the first time by the way first time ki unit state no body kuin kwaran konti la kwar spele mayo kan kwara to wa ka kware ala let ka cha de ni ban sha ganyo mu kwaje promote bakan county commissioner en pai kwan Nathaniel Yet gwasame be shoot ken bakala die shit ka do bran sha kwan geja acting chairman ka commander in chief Nathaniel Yet Perino che jo che jetop ke cha warga che gorno nene che kwardang wan ka local leadership wajen che ka reward ka ta dan shungan kel gaje ka kuma spelayo kan kwarto tin pai kwan tin pai lalet charamishwal ke kolne James Yach Bading che ja kwanyala commissioner Dungler County che kolne Stephen Gairiek che ja kwanyala commissioner Dung Panyejar che wun mishal ke kolne Majok Shol che ja wuch Majok Shol dio ja jaram dan la kwerwon nyok che kolne Ben Makon Chan che ja kwanyala commissioner Dung Koch County ke Unity State ka che kolne Tito Ganmai Puk che ja kwanyala commissioner ka Mayandit County kan kwadang wana ti ka kwara sha kwanyano ko commissioner kuma spelayo anyok bo she kan de into wan long ka kuma spelayo she kan ka moy ka promotion no cha ka moy ka promotion ko kan bikelet spelayo kan kulalat ko ngai kon diala no kuma mi goro jeno ba on yamla na la ka kwinka kan et to kan et kon den belet bikan kulalat kan et kon la officer tin cha kwan ke cha promote Nathaniel Yet ke cha moy ka long Major General Tito Ganmai Puk cha je promote Radien wudim chala Captain Stephen Gairik cha je promote cha James Yach cha je promote cha Bany Makok cha je promote cha Major Shol Pot cha je promote kene dialti wa cha ka promote commercially Colina kene Lieutenant Colina ka rangtin kona cha kam ka re kuma ka SPLIO en mishit kana me de kon ngajino ne ko gwasi da ne cha dak ma char me cha je yen ke je Nathaniel Yet she goro be structure don kuma SPLIO be kan dial be ka organize ngi yene kuma cha je daga kir ma yadi right and kuma SPLIO ko terada dien mine ne dial me cha ga yen right now the there tel mi shale kuma SPLIO ko shi ne ti shi ka shi Nathaniel Yet ro da bare which jen mukula te ka o tamba te ka te balat otherwise de te delat jen mel lark Nathaniel Yet lark je tzlo aje lon kala de bom dara de ka kuma SPLIO wono bangot real le kuma SPLIO ka ko na me jen shale structure and structure me jak netin konti la SPLM ken SPLA ko beacon order and chano ko kuma SPLIO beacon gor so that is mo gwalon ka ta da na gikije jen gwasme cha announcement e nyoko melereje che Lieutenant Colonel Chol Pot che jakwan la deputy military spokesperson ko kuma SPLIO military ke deputy military spokesperson ko kuma SPLIO rei wiki unit state che jakwan la ram me baler ba kala de no rei which ka unit state aware wiki unit state tika karek ran information mela ler la kala ko ntam la ko le kana to cha kala kin full
telemul guamala liang ka ne dial kontin goro de liang ka kuma spela yo ka United States ko ngai ko United States la na ro altinisha no ci nationelu yet ci oro me ci jetu general nationelu yet ci kuma spela yo ci political control ci jere aleka ko ba de ala kon lat corodian ba ka maintain ke ba kri aleka jen do badanan ci nationelu yet ci goro to dial bugo ka je wan me agen shangan yam ka United States a first major spela mayo restructuring ka United States me ken me talk atu ne 2018 me kwa peace agreement kwa jetan kuma kir mi yadit ken kuma dar kuma char tele reshuffling me shamalat ken itin kontra yes pelayo ka dor shal ka me United States so no more a mission the lecture me ngai kone you know me gwe ken wo mo gwalong you know ko goro jeno bi South Sudan bi spelayo betek ta mi be chitke kumtin ko ken no ko mi cha ban ke be jeno de dial de ke je so jen me lat ke le dial chini so na me report mi de yen link ka ta danen na cha kume ma right ke da ka cha cha nyok mriel ke je ka na mo dar gwano de yen link gwase me take report mi ban nyakel mi la rode kene de kontre ki juba report me bala rol ge je sia jiling ban already but god jeno bi jiling ogwa cha comedian cha je yen je comedian chailing ki comedian let ke tiktoker ala ran tiktoker jen take live video mi chikan lat dio ko japan ke pan ka je no live video mo chikan president self ke me yadi chikan kutin kene de kut ke self ke me yadi chikan wari ka chigi ko tore bat ka jang korodian rola mo be ka kor ke me sha wude shwal ke me bol mel cha je kwit bol mel dio je sha je nen chete ka ga kan ne wude shwal ke atin wo ga tin dio je med ling yen kon lat korodian so on ray rol kono mo china ko di chikir mi yadit charami mo mi chi corrupt je kwan re kuma kede ka je mo ka position mi dit mi la first mi la vice president cha gu je no erami mo mi chi corruption je lat che million ki billion dollars chaga cham ka road project ma kan talk you know makan realika ko ngai kono no kir mi yadi no wal che wudi chala me bol mel che je keda long dio ngai kon diale che je keda ajaram nane kam all the project tin latke but project ne tele mi shiwe am project la ja kam kara ba yugo ba kam ra but after that ba yu ba ko cham so chi bol mel chala rami mo ngai kene long no le de chare ajene ko popularity ko je le je ke je ano ko jen shira mimo mila senior SPLM KSPLA kane diala content chi struggle liberation struggle we shall me bol me kana struggle but share way ta wo cheje ka do badan en chekir cheje trust keje mijakir ko dial bakaran tru bol me so me cha bol me chu keda no jen take yo di shanyanka akan kwak so Sudan tin kontela resource ne kan ko le use yendo bdana kwa bol mail kwa ila ngakija michi do to ko changa je no bol mail she corruption che lat right now changa kwa chaga freeze win mondo dien cha kwa of course I can say the no ne jen charge sanction and bol mail che ramde orar cha sanction ka corruption wa che billion of dollars che ka misuse ka South Sudan enyok rol ku kono linga right now ka ku bol mail wa che Uganda Defense Force deni Uganda sheka moke yo shaka fan kono all the billion dollar kono badare wika South Sudan yeni wukene weka ka kum Uganda weken ka deni Uganda me chagwit akan no chibol mel akim yadi no bol mel take power me ko dan me chireng me cheto me cheje kwanya la vice president chikondi ala ngaji no chibol mel che kum Uganda cheje nongre wich ka South Sudan ke juba right now they're still there and then after that to talk me ko ke deploy ke some areas ganke power in kene kimi yadit to you to want to ka your pin tika meji Uganda ilaji Uganda ram ke la ja moje ke $200 per day lomluno mi tam 200 tam 30 day da la yudi ko 200 chankel which means that ende kel karwa de SSPDF ram kel keve ke yudi shop ke $6,000
ka $6,000 wan money den kolla deni SSPDF tera ma Gabriel mishit kano chang okay mi Gabriel kel we mean that there are a kef ko mi Gabriel ka chankel don't they $3 jeke but you can you thought chang that length sikene chok ki that range ko de ti yu dial cha ko hol nga cha hol kum Uganda ko ba kume kirm yadi kana bol mel ba jaga so right now che chu to ko no ne sha bol mel ka jan gwas me china break kwide me dan share road project che ya che yo che ya ante me chele ben ko le juriji Uganda right now che ku to ko no bol mel ka yo cha la da tin go ga tin bol mel jen share ami mo millaran siyasa ka but no ga je kir ko che yo to ngwan te rienge family dunkim ya de rienge ka yo so cha chu gujeno bol mel do badana che otin che long che je ko na ka je South Sudan je ka yo a cha je nyoka mugo nge je boni wudi shal ka me atin wo ka tin no changa ne dang wal che ga de je te de bol mel de support reason dan la read mo ga je wodi changa je no bol mel cha la rami mo kogno na ka yo la ja ko ga yo ko bi kula no so ne me wa yere integrity dung South Sudan ko ramila jorke ka you and then be chu no we mean that merun bo be di jeg bakalat bono ko nakana so na me chural mo YouTube then ka kor mi shi ral mo che to ko chi jan nyam me mo ko right ka kwide men tame la TikTok ka chi kano ka live video ka TikTok ka jang krudi so ka tuk jane gwada rolna ka kwi by president Dr. Benjamin Bolmel ka ta danen che corrupt ka je che use of Sudan che ka misuse and then na wona ko binyama ba okwi che kir mi yar di jogono kir chwar me too cabinet a big thief wearing a hat mo ko le refer kanga ka president self ke mi yadi ried mo korwa de che jang dial che trigger akane ngum lar nyame lar rien mi shit kano ngum malar kim ngum mu kwede president self ke mi yadi ke jamo nyame shwale amas jok gente ko runi jandang dok wide jok la run dab kade jen che quit che president self ke mi yadi che quit live ka TikTok ajana danen log janga and when mo awashi national security service chiga yu jen che kan nyamo gor gwad dan tete nyamo wajen che jen che ko tongpin che te gwaselun ngumi choten ka tongpin area and gwazamo mi che national security che cha ka notified and o nyame ja gwada me na ka location me no ka jen ku comment kana mo men che to wan wena mo shwa nyamo shwa okay national security service ti jel ke bien de char no wajen kabien ka nyamo ne shikana na nyamo tam right corner shishe man jela no kwa ka gwada dana tete kwa gwada tete kwa gwada dana chanang ten ko ke national security service yena mo shikana yan gwad mi changa but report che je gwada me ka kwide e wa kwa gwada dana chanang ten bada wa ka ken ne de kontila tila de ni kim yadi e wajen yan ke je ko jen che self kim yadi che je kwet keriet self kim yadi a chwer mlaten wide ke kume you know so much trena mo ajana dana cha lokaje right now china ko rajino ne ka so Sudan mi chiriet lo te mlade you know ko chicken argument charge long debate mi na ka debate ka ku kuma ka ta dana jeng na ka je you know charge long te ne wan she long ne kon special day ni kana long kana gore je no baji yen ke baji doje ken ke baji nak like they are trying to discipline you but somebody who discipline you in the wrong ways change them and convince that person cannot never convince you, you know so rami mojene let me make you fear me ko be kula lot ko chi statement like that will nyok tomorrow no I'm telling you rami momo we intimidate ka dom cholo ngade no ramo change respect man gwa dia job no so chimichi na meje to by the way read che jalar ka to koi read lara je ke dinka language anyame lara je ke dinka language che jalar ka to English lara je ka to dien kan ja nyame cha ya shu yen raina murai kone argument mi di datin ka ta dan en yena ha je so Sudan la jang raina murai kone shike kunina la to gono kirme lade shike no ka rodien lade jek lade ke jek amana jang kenen content kwa je
look kene de kona ngaje no kir mi yadi magula la de mijja by the way aten che report je lat gwasame I was reading his message te article mi chagor ajane cha moy kurun dang de ke tikde isa jogo baji nak de ni no ka report mi chagor ngai kone aten ku kuma kir mi yadi ko support chunga kel ka nya kir mi yadi na dut salpa kir mi yadi no alai termination mek wa she adut che je liak long che bul mel che je la jor so in that moment jen mukule te ka rwandi alti lin konan tamalo netin wan chinaga ke atenwo ka atenino che vice president che la jor che kule jogo no vice president point de jen shanga bottle of water kana je men ko no ka yuru kam ngi lora bang bas chi o te ka midi mi chalat mi de kules de kula liak ka jen wo che na me che jelat jen na me shi chuang so no mon tem right now roll na ka je ka tinwo ga tin ka rabin mo me liak ku me jane but right now jang ko rodien roll ken ka ta dan wo ku me ka je ko kenen tem yar ka country yar ka country nga ku me kir mi yadit wa bul mil especially me changa ko konin te pa by the bul mil chaje de wo je ne dio je shi ajeli cha bul mil chaje de kap even up to now right ko na tem there are things messing to latke on social media no dio je check no ba bul mel ba je wot gwati abene tene la bon wona ne bul mel man cha de wi ke je ne bul mel jen wa cha je de wi ko kir mi yadit rami mo kwa nyir mi la rande wa chi je le la woy jen ta da ne ne je ti ke nuer la kwa ne ke nuer mu luke be la cut off government position for example de kon shu kan ne ke Simon Kunpot chin wer ngwan chi grwal kaje barai now jane chala nial akwermdi medan chinanyo ko kanyal ke kong shorale me na kanyal ke kong shorale nwer lokene kong shorale jane tam kong shorale sha kwanya le deputy chief defense tenenia so wherever mi nyerke neke la kir mi yadi jaram la use mo ko nge jaram me che de bile betray room so jen ta dan len ngaro din kaje so report me there we kaya ban le jigi yo ko wasen be ko bi koni content lat ko rudien ban ka linkel tema chana ya ngaje no tin lat ko rudien wi ka so dan ko nguni bunyo ko lunjo ke video rudien an bi atakamal bye bye